بله تماشاوانین هیجان مجارا هفدیتناتنا بین اردوان و زلنسکی ده هر وها کاروادان اینوی ام بردوام کن مجاری پروفسور احمد أزر بسپوری پیوندین سیاسی جمرسین میوانی من سلاو برز أزر برز أزر جهی زلنسکی و اردوان جویان گلک بالکیش بو یعنی مثل لعالیه کی داخوازا اندامیتیا سویده هیا بو ناتو همین ولاتین اندام ناتو دبیجن بلا سوید ببی اندام ترکیه لدیجی درد کفن همین ولاتین اندام ناتو دبیجن اوکراینا دشهر دیه ام اندامیتیا اوکراینا نکارنج بوی ناتو نها بنرخینن اردوان دست نشان کرگو ترکیه پشتگیریا اوکراینا جبو اندامیتیا ناتو دیکه نرخاندن آتا بکنم سر kere zaten bu Ukrayna ile Rusya arasındaki şerê navbera Ukrayna û Rusya sedemê sereke vê şerê daxwaza Ukrayna bu endamtiya NATO'yu bû ji ber vê yekê Rusya naxwaze NATO bibe cîranên wê ji ber vê şer ragihan dijî Ukrayna û hin axa Ukrayna jî dagîr kir. Niha jî Erdoğan de heman demê de bi Putin ra hevdîtinê dike bi wê re rê dikeve li heftên aliyek bi Rusyayê re peywendiyên wanê nêzik hene her wiha bi Putin re gelek hevdîtinan dikin aliyekî din jî îro tiştê ku Putin wek sedemê şer ragihandiye Erdoğan tê li gel Zelenskî gotûbêj dike. Ev proje di demekî nêzik û navîn de ser nakeve. Gelo çima Erdoğan wiha dike? Bi nêrîna min Erdoğan aliyek bi Rusya aliyê din jî bi Ukrayna re daxeve dikare danûsandinê bike o dixwaze hember cîhanê prestîja xwe zêde bike. Dibêje binir ez yek tenê take serokim ku dikarim li gel Rusya û Ukrayna bi hev re Başa Birêz Özer dixwazim bizanibim ev helwêsta Tirkiye ev helwêsta Serokkomarê Tirkiye tesîrê li peywendiyên Ankara û Moskow nake? benim kanaatıma göre olumlu etkisi olmaz. Bi nêrîna min bandorekî erênî nake. Lê gelo bandorekî neyînî çêbeçêne be ez nizanim. Hevdê mehê rêkeftina mekanîzma veguhestina dexlûdanê heye ew temam dibe. Eger berdewam dibe yan nabe. Di heman demê de bi garantiya Tirkiye ev veguhestina dexlûdanê hatibû kirin û keştiyên ku ji Ukrayna dihatibûn di ser Tirkiye re derbas bûn digihîştin welatên Efrîqayê û deverên dinên cîhanê. Niha ev ji bo Zelenskî ev alîkariyekî bo Zelenskî dike vê hevkariyê berdewam dike aliyê din jî ev nêrîn de Putin aciz bike ji ber ku Putin naxwaze Ukrayna be endamên NATO ji xwe ji şerê navbera NATO şerê navbera Ukrayna Rusya zêdetir niha şerê wekaletê yê NATO'yu û Rusyayê diçe Britanya, Amerika, Almanya çek û pare didin Ukraynayê. Eğer Ukrayna bibe endamek NATO'yu Rusya nikare bi evekî asan dagir bike li gor xala pêncan ya NATO'yu eğer êrişekî li ser endamekî NATO çêbe hemû welatên endam ew êrişê ser xwe dizanin û bersiv didin. Li gor rêkeftinê wiha ye. Ji ber vê yekê Erdoğan çima gelo
سری ل هولدانه کی وها کر از زده واته که گرینگ نادم و هفدیتنه دبیجن دم پیشتا به پوتین راجع ده رونن و پشتی هفته کی دم مکانیزما وگوسنه دخلودانه داوی دبه اگر افجی و به و نبه اول لگور هلوستا روسیه دی دیار به گلو چه برسف بدن و داخویانی اردوغان بنرنا من روسیا و ارینی پیشوازی ناکه كك احمد هروها ميكانيزم دخلو داني خلاص دبا الجورا باوريات بيشتي في حلويستا تركيا حلويستا اردوغان سكنا بوتين سكنا روسيا تشاواد بلسر ميكانيزم دخلو داني جو بوتين شخدس نشان كربو انها روسيا دخوازه او ميكانيزم جنوبا ورا فرمالیزه کردن جبرکو دخوازن روسیا جیبجی نکریه تو چه بینه Evet, aslında göz ardı edilmemesi gereken bir konu var. مجاركه دبام جبير ناكن اوجي افاكو اف بنغافا اردوغان نتنج جبو روسیا و اوکراینه همان دمه ده جبو روجاوای کردستان جبو روشا کردان لروجاوای کردستان جی گریدا ونج دزانن لوی دره روسیا جبر دیجی درکتنا روسیای ترکیه نکاری اپراسیونه کی بکه روسیا ره نه ده ترکیه اپراسیون انجام بده تایبت ل روجلات فرات امریکا ل روج آوایجی روسیا هیه و لوی دره وک گارانتوره کی مافن سوریه ده پارزه Aklına şu geliyor. تشتک وات بیرم مروف گلو اردوغان دبه کو هناك هنگ گوتنین شیرین به زلنسکی را گوتنه او دخوازه پیشه روسیای بگره گلو جبو روسیا لباکوری سوریه دبه آستنگ جبو را کرنه وان آستنگیان پیشه اوکراینای ودکه گلو دبه گسبه جاره کدن و نرینه خواه پاش و وکشینه روس گلو دکاره روسیا ل روجاوای کردستان روسیا بگره هر واد ده هفدیتنن سوید و فنلاندیا دجا ام دما تشتک دبیجه لهمبروی تشتکی دنجی دخوازه دما او جیبیجی نبه بلوکاجا خواه بردام دکه نا هیجی همبر سوید راد وسته او هیجی نا هیل سوید ببه اندام ناتوی جبو و گوستنا دخلو دانه جی روسیا جی تشتک وها دخوازه ده چاو جهانی در نخوازه روشک وها درکه و جهان برچید دهیله از دبجم ده آستانگیه کی جدی دوی وارده چه نبه بله اوا نه پرسکرکا ترکیه تنه دوی داره روله که آسانکاریه دلیزه پرسا سرکه از دبجم تشتکی دن لپشت پرده هیا نرنا من وهایه سپاسیاتت کم پروفسور احمد özerci Mersin gelme.